Pozdrav svima. Dobrodošli u najavu jednog novog projekta unutar AI Zdravo platforme, a radi se o pokretanju podcasta. Dakle, podcast koji ćemo raditi na ovom mom YouTube kanalu AI Akademija će se bazirati na nekoliko stvari. Prije nego što prijeđem na neku kontekstualnu priču, odmah ću da napomenem da oni koji su pretplatnici na platformi AI Zdravo će imati 48 sati gratis period u smislu da će moći prvi da pristupe podcast epizodama. On je za sada planiran negdje svake 2 sedmice. Nekada će biti potrebe pa će biti urađen na sedmičnoj bazi, zavisnosti od dinamike, ali redovni termini će biti svakih 14 dana. Dakle, pretplatnici platforme će imati mogućnost da unutar same platforme pronađu unlisted link sa YouTube-a, sa AI Akademije i da kažemo, uslovno rečeno, ekskluzivno pogledaju podcast epizodu prije nego što bude puštena javno na YouTube. Kako smo zamislili ovaj podcast? Podcast će na neki način biti nijansiran u 2 smjera. Nekada će podcast biti u stvari naš razgovor, nekada ćemo biti 2, 3, nekad će biti ja sam, nekad će biti neko od kolega sam, sve kaže zavisnosti od tematika, od dinamike, od naših obaveza, ali vam možemo garantovati da će biti svake 2 sedmice. Dakle, jedan put kojim će ići ovaj podcast jeste da bude rekapitulacija onoga što se snimilo, odnosno što se nalazi na platformi unazad te 2 sedmice kada se bude snimalo. Priča o tome, rasprava o tome, ima jako puno stvari oko kojih se mi ne slažemo, što je sasvim zdrava atmosfera, da to ne može sve biti bajno sjajno, toga će biti neka diskusija, govorit ćemo ukratko o tome šta se nalazi u sadržajima, zašto oni služe, dakle čisto nekakva kontekstualizacija priče. Sa druge strane, drugi put kojim će platforma ići, odnosno podcast na platformi ići, jeste da bude neka naša opuštena priča o AI-u generalno. Dakle, to može biti naše filozofiranje o tome, to mogu biti naše rasprave o tome. Ukoliko je neko sam, onda ćemo govoriti neke stvari koje možda nisu toliko praktične da se nađu u vodičima, ali su svakako značajne za one koji se bave ovim poslom, odnosno koji inkorporiraju AI u posao. Biće tu nekada i određenih gostiju, dakle snimat ćemo i preko Zooma ili Google Meeta, dakle kada budemo imali relevantne goste, neko od nas će ih ugostiti. Za sada nije planirano da podcast bude pod navodnicima profesionalizovan u odgovarajućem studiju, jer mislim da dinamika kojom se AI razvija jednostavno ne trpi da mi se skupimo, da odemo u studio, da se to montira, da se to, da kažemo, plasira pod navodnicima u tim profesionalnim metrikama, nego će biti podcast kao podcast, dakle snimljen amaterski pod navodnicima, telefonima, bubicama, mikrofonima koje posjedujemo. Nekada će biti studio, zavisnosti, opet kažem, od potrebe toga. Format će biti dužina, dakle, format sam objasnio, dužina će biti negdje između pola sata i sat vremena. Dakle, opet kažem, zavisnosti od konteksta. Ako budemo sami, dakle neko od nas, Gradimir, ja ili Damir, sami, onda će vjerojatno biti pola sata. Ako budemo 2 ili uz gosta, onda će biti sat vremena, pogotovo ako smo sva 3 tu. Tako da, u svakom slučaju očekujete jako puno stvari o AI-u, ali koje ne možemo da smjestimo unutar vodiča ili kurseva u aplikativnoj primjeni. Dakle, o čemu se daću jedan konkretan primjer. Ako snimamo sadržaj o notebooku LM-u, mi se trudimo da vodiči i kursevi o notebooku LM-u budu aplikativni, da budu direktno primjenjivi, lagano primjenjivi i da budu konkretni i bazirani na use case-u. Nemamo vremena u vodičima da pričamo neka svoja mišljenja o tome, možda neke tehničke stvari oko toga, možda anegdote koje imamo sa terena od onih koji koriste. Dakle, jednostavno nemamo u aplikativnim sadržajima priliku da pričamo o tome. Ja to kolokvijalno nazivam filozofiranje, mada ne mora biti, kažem, isključivo
filozofiranje, ali u smislu svega onoga što okružuje aplikativnost AI-a, što možda mnogoj publici nije bitno, ali ipak mislim da je to dio sadržaja na koji moramo da obratimo pažnju, odnosno dio aspekata na koji moramo da obratimo pažnju. Također, nekada će podcast biti, ko baš bude neki veliki update, kao što je recimo posljednji veliki update je bio Gemini 3 i Nano Banana Pro, tada ćemo što prije snimiti neki podcast. Dakle, jer ne možete očekivati odmah da imamo aplikativne kurseve, aplikativne vodiče, jer ipak zahtijeva i nama vrijeme da mi to uradimo. Nekada taj podcast bukvalno može biti nešto što se formatski naziva first impression. Dakle, ako izađe neki novi alat, sad govorim na primjer update ChatGPT 6 i revolucionaran je, dugo najavljivan, pokazuje dobre benchmark testove i tako dalje, da ne bi i vi kao članovi, pogotovo plaćeni članovi platforme, sada iščekivali kada ćemo imati vremena da snimimo određen kurs ili set vodiča, mi ćemo nekada onda ovaj podcast iskoristiti da snimimo first impression. Dakle, da zajedno, uživo, pogledate nekog od nas, ili sve zajedno opet kao zavisnosti od teme, kako istražujemo taj alat, odnosno taj update. I tu ćete možda naučiti neke metode koje mi koristimo, promptove koje koristimo da te stvari, da kažemo, istestiramo. Tako da, shvatite ovaj podcast kao dopunu onoga što radimo na AI zdravo i kao njegovu, da kažemo, njegov dio koji čini cjelinu. Ali smo opet htjeli da ga na neki način odvojimo od aplikativnosti da ne bi dolazilo do zabune. Dakle, ovo će biti sadržaj, bit će na audio platformama, ovo će biti sadržaj koji su onako za opuštenije slušanje, gledanje, jer vam ne treba računar, ne trebate da gledate podijeljeni ekran i tako dalje. Osim, kažemo, u izuzetnim slučajevima kada se desi neke breakthrough stvari, dakle, neke neočekivane stvari, ali generalno formatski će biti priča za šetnju, za automobil, za slušanje sa strane, gledanje sa strane, a ne punom pažnjom, jer ipak na AI zdravo pokušavamo da napravimo full aplikativne stvari. Tako da, toliko za ovu uvodnu epizodu, neću širiti. Naredna epizoda bi trebala da bude podcast nas trojice, dakle mene, Gradimira i Damira kao nosioca ove platforme, gdje ćemo u stvari da razgovaramo o našim vizijama, o našim planovima za razvoj ove platforme i da jednostavno možete da vidite da li se vaša vizija kao publike ili korisnika uklapa sa onim što mi mislimo. Tako da, do gledanja i vidimo se uskoro na podcastu AI zdravo unutar AI Akademije YouTube kanala. Ćao svima!